Hawar ka birin sa jelo. Nagati tongdun man peng kedo. Krung sai pi, krung sai po, pusar pisar. Risoi jangaklin somara tungo pantus kami. Nili hin pen ning kang sama kardom na pati riglo kardom. Nili men sami roklin senar pi. Nili long lage long re senar arong. Nili kacharli lage wothat langso high secondary school. Nili kaike kikle mera sai laki. Kiton ke dang ke phir ke thak. Nili kaya lo ake mang laki. Ni inun mesen lo tham dang pi. Nili hin pen lam the zi chapaching kardom. Contestant number 3, alang lele hello, Miss Kunmili Pisopi. Lamet hinlo khaya chethe, lapen kaching room hinlo khaya le. Abrang sing, indeng thongke braketam, hawar karbi risonim sa ronga jalo, nang kachatong dun, kethe keding, man peng kedo lapen, pisar pusar, angkli mangpar, lapen. Aronga jalo nang kachatong dun tumana phansi tame, nili hinpen. Arong aja kardom pajerik long kardom. Nelly contestant number ke tham Nelly men Sami Hunmili Pisopi Nelly na chupati hun lake West Karbi Anglong Hamren pen. Scooty lang boses. Nelly kaya long ake mang lake inun fashion designer. Nelly kaike ke camera sai lake kipir ke thak mate peri kasanse. Nelly non kachipindeng apindeng sumpon amen lake seleng pini wangkok lekai ko roy pahu jangsik mili lapen non nili rialong kedo ahormu amen lake chubak kurwang tho Next we have contestant number 4, Bharati Intipi. Kardom.
so. Aprang si indeng thong ke braketom khawar kar biri so nim so ronga jelong nan ka chetong do na bang pu bang phi lo pe na krong sai po lo pe na krong sai pi ama na pen ke do bang pu bang phi tum do ana phan si ta mi nili hin pe nili ning kang sa ma kar dom nang pa jerik la kar dom nili men sami bharoting pipi nili rong la ke bothap langso nili non charli po mangdeng being dengi si nili hojai rong supi hojai girls college along si charli dun bo la pen nili arta ningkan kresir ke nili kai along nili aki mangdam la ke idut ni sen pen pang ipar la ka bang phisi nili ka chiman kang to la pen adun thu nili kai ke klem vera sai la ke kitun ke dang la an pen si nili lam theng ton poni ko chorolo kardom Kiri tumalong contestant number 5 Serlin Hangsupi. Kardong bathalang so Apang si indeng thong ke braketom hawar kar biri so nim so rong ajalong lang ka chetong dun atuma phalanta ning kang sama kardom pajegla kardom Niliman sami serlin han sepi nili long la ke long sang pi Nili ani bang he malong ke klem ver asai la ke kitun ke dang kirim ki bi nikaya long ke man kang tu la ke inut lo tha na bang phi ni hen ben nili lam the na pachi chini la pon sing ta nikal klok kardom Kardom bathat langso aprang si pinong viladak na kachetong dun anarano tumaphan si tami indeng thong kebra ke thom havar kar biri sonim sorong aje kardom pajir iglo kardom nilimen lake sami claris hansepi lape nilikai long ake mang lake inut mesen pangepar lakabang phi lape nilikai ke clever asai lake kitun kedang lapen hen kirim kibi lapuan sekang ton iglo nilisi pacing yalam chorolo And next we have contestant number 7 Miss Robin Eronpi.
sonim so ronga jelong nake chutong dun man peng ke do sar phi sar phu aklimang phardo ana phansi tame nili hin pen ani kangsa makardong pajiriglo kardong nili men sami rumi karon pi nili rong lake hamren harlong juwe nili kai ke game sai lake kitun ke dang lapen mir karchi nili kaya long ke mang lake inut misen lo hanggang pisi hanggang tu nili cepat sini yang ding langsing dong pabliko po chorolo People keep no problem. Seven tapen, rubber tapen. Kalau nang cikike, kali nang cikike. Bukti semua, bukti berumah. Ini pada kita untuk paling kita untuk. Awalnya di rumah, ada di rumah. People cemburu, bapak oke. Nak tinggal kalau, nak pesan kalau. Oh ya tuh. Now, next we have contestant number 8, Miss Monjo Teronpi. Kardong berthalangso aprangsi labangso chutayalo manpeng nagachutong dun korte injir sarpi sarpu phi sarpu korte injir alaban pustame nilihin pen ningagang sam kardong pajiriklo kardong nilimen sami monjur daranpi nilikaya long tilang laki inun IS officer choklen dihang asay laki kitun kedang lapen nirkarche chorolo And next we have contestant number 9, Miss Junmoni Rongpipi. Kardong berthalangso aprangsi nilihin pen Hamari sonim so ronga jing ding thongkem lage thome play kardong nakwa churiglo kardong nilimen sami junmuni rongpipi lapen nili rong lage inhin langso nili ka charlie berthalangso samson sing di college lapen yang bang charlie na sai lage khana nitun lapen nili kai long nili ke bang lage inut Ciparjan abang pi curolo. Wow, actress. Ciparjan po. Actress. And now, next we have, that is contestant number 10, Miss Mirbon Teronpi.
nun man peng ke do krung sai pi krung sai po la pen pusar pisar pe phurun po phurun la pen ki bi hi thi akle mang phar do an phan pusita me nili hin pen ingdeng thong ke pra ke thom hawar kar bi risonim so rong aja kardom pipajir poniglo kardom nili contestant number 10 nili men sami mir bon tiron pi nili rong mate nili mahang ke the kadim lage diraro nili kai ke klebe nili ning ke hang asai lage lunjir kar jula pen he masai ke klem nili kai long ka jaman kang tung lage inut thek ser lun se pi abang pi lapuan si nili ka chipachinia lang theng ton poni kokko kardom adong ka me phantame ajo ke me kardom pi bajir poniklo kardom And next we have that is contestant number 11, Miss Rangmili England Pit. Kardom serdi hu naklam. Kardom! Hello khai raji, lamet hello khai jithi. Kaching room hello khai ali, pindeng sumpot hello khai yang thek. Aprang si, ingdeng thong kepra ke thom hawar karbiri sunim surong ajielong. Ilitung kaching honai akrung saipi krung saipu, lapen pinung we achu ladag nang kachetong dun arad doan na phansi tami, nilihin pen suri suri akardom nang bajir iglo kardom. Nilimen sami mir etso teron pi, nili romhan no krok patora rong. Lapen nilinon kachor himamagin laki Don Bosco Higher Secondary School Sadkaw. Lapen nilihem asay kiklem ning hango. Kitun ke dang mir karchi sweater kibu. Lapen nilikaya long ki mga son laki air hostess. And now next we have that is contestant number 30, Miss Wangju Ronghan. Rupa tampen, kalau nak cipike, kami nak cipike, pergi semua, pergi berumah. Ibarat kita untuk panggil kita, awalnya di rumah, agar di rumah. Ini cinta mau pergi, nak pergi nak bersih nak oh ni tu, nak tu, adong. Orang tu, ni buat tu, orang ni. Kardom muthalang so. Aprang si pinuwe jutang kaching khon pen da nang kachitong dun an. Kung sai pi kung sai po man pen kinomi thigiti. Pusar pisar glim sumaya tuma phanta nilihin pen hawar risonim sorong ajia kardom par kiglo. Kardom. Nili men sami bang jero hangpi nili dongkam mukam hawar pen sige bang. Nili non charli pa mang ding laki FIUG third semester nisu government college chalo. Nili nili hang asay laki hanan kitun la pen kikan. Nili kay lang ki mang kagtun laki inut lothan bang pisi manang tu. Prolo. Prolong tu. Okay, miss! And now next we have that is contestant number 14, Miss Lietso Irampu.
Aste bihek lo. Aduang cenuk. Motat langsung diraro. Dirong lagi nursing. Cholo. Wow, nursing. And now we have that is contestant number 15, Miss Sonali Hamsepi. Are kecang lo. Make up in red. Kardong may talangso. Aprengsi nilihin pen. 1 point minus. Kung saipi lapen ladang sitong dun husar pisar kiti kiding doa na pansami nilihin pen indeng tong kebra ketom hawar karbi risingin so rangaje kardong ng bajir ikla kardong. Nilimen sami sonalihan sepi nili arta ningka ningkoy nilirong lake disubay nun setimu singhasa na hawar pen nili kachar di adim dogmukak Hongnong Bay College nilining kehangasay kitun kedang lapen ku Charlie nili kaya long kachipamaning tung inut misen kekser lamarja nabang pisi chipamaning tung Chorolo And now we have contestant number 17, Miss Zedalin King TV. Kardong udalangso Aprengsi nilihin pen manpeng kedo kung saipi kung saipo lapeng ladang nagachitong du narada tung pansame nilihin pen anidang sama kardong pajiro kardong nilimen serdalining ipi lapeng nilirong pelepi lapeng nilinining kehangasay laki lunjir karju lapeng hem kirin lapeng nili inut kithekser lunsi pisi kaceman kan Oh, singer. Arjubo. lapeng nilihin pen isi raje kacepati protante iraje chota kali bonds tami itum ining e on injured penalty chorolo